Hello dear students. Саламатсыңарбы балдар? Public school named after Мукамбет Манбетов. Мукамбет Манбетов атындагы жалпы билим берүү мектеби. Lecturer Нуркыз Мунарбек кызы. The public lesson will be for 6th grade. Биздин ачык сабак 6 класска арналат. Менин атым Нуркыз Мунарбек кызы. Spending time, it's our topic. Биздин сабактын аталышы убакытты өткөрүү. Objectives of the lesson: teaching. Students will learn new words connected with spending time. Developing. Students will develop their knowledge about how they can use their leisure time. Educating. Students will learn to make sentences in the right way. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Окуучулар убакытты өткөрүүгө байланышкан жаңы сөздөрдү үйрөнүшөт. Өнүктүрүүчүлүк. Окуучулар убакытты пайдалуу өткөрүү менен убакытты маанилүүлүгүн үйрөнө алышат. Тарбия берүүчүлүк. Окуучулар сүйлөмдөрдү туура түзүүнү машыгышат. Talking about your free time is a great way to start a conversation in English. By the end of this lesson, you will be able to speak clearly and naturally about your free time and your hobbies in English. Бош убактыңарда иш-аракеттер тууралуу баарлашуу бул таанышууга аябай жакшы мүмкүнчүлүк. Сабактын аягында силер өзүңөрдүн сүйгөн хоббиңер тууралуу англисче эркин сүйлөй аласыңар. What is leisure time or free time? Leisure time or free time is a period of time spent out of work and domestic activity. It is also the period of recreational time before or after compulsory activities such as eating and sleeping, going to work or running a business, attending school and doing homework or housework. Leisure time is a time when you can forget about day-to-day stress and stressful activities and relax. These activities can be our hobby. Бош убакыт жумуштан жана үй ишинен тышкаркы убакытты билдирет. Ошондой эле тамактануу жана уктоо, жумушка баруу же бизнес жүргүзүү, мектепке баруу жана үй тапшырмаларын аткаруу же үй жумуштарын жасоо сыяктуу милдеттүү иш-чараларга чейинки же андан кийинки эс алуу убактысы. Бош убакыт бул күнүмдүк стрессти жана стресстик иш-аракеттерди унутуп эс ала турган убак. Бул иш-чаралар биздин хоббибиз болушу мүмкүн. What do you like doing in your free time? Силер бош убактыңарда эмне жасоону жакшы көрөсүңөр? For example, cooking, тамак жасоо, listening to music, dancing, музыка угуу же бийлөө, reading books, китеп окуу, play the guitar, гитара ойноо, playing chess, шахмат ойноо, watching TV, телевизор көрүү. Others like doing sports like playing football, playing tennis. Кээ бир адамдар спорт менен машыкканды жактырышат, мисалы футбол ойноо же теннис ойноо. Swimming, doing boxing, суда сүзүү же боксташуу. Going jogging, going climbing, чуркоо же тоого чыгуу. Some people prefer more social activities, like hanging out with friends, relaxing with your family. Кээ бир адамдар коомдук иш-аракеттерди жакшы көрөт, мисалы достор менен сейилдөө, достор менен чер жазуу, же болбосо үй бүлө менен эс алуу. Going shopping, сатып алууларды жасоо. Maybe you like making something creative like taking photos, painting. Балким силер кандайдыр бир өнөрлүү нерселерди жасагыңар келет. Мисалы сүрөткө түшүү же сүрөт тартуу. Бул хоббилер биздин жакшы көргөн иш-аракеттер же жаман көргөн иш-аракеттер ушундай сөздөр менен жасалат. These expressions or hobbies we will use with the words I love, I really like, I don't mind, I don't like,
I hate. Men жакшы көрөм, мен аябай жакшы көрөм. Мен каршы эмесмин, мен жакшы көрбөйм, мен жек көрөм. For example, she loves cooking. Ал тамак жасоону жакшы көрөт. He likes doing homework. Ал үй иштерин жасаганды жакшы көрөт. Азат hate cold weather. Азат суук аба ырайын жек көрөт. My mother don't mind playing computer games. Менин апам компьютер оюндарын ойноого каршы эмес. I really like drive the car. Мен машина айдоону аябай жакшы көрөм. My daddy doesn't like taking photos. Менин чоң атам сүрөткө түшүүнү аябай жактырбайт. In every sentence after word love, like, hate, we use a verb ing. Ар бир love, like, hate деген сөздөрдөн кийин ошол этишке ing деген мүчө уланат. Can you make a sentence? What do you like doing in your free time? Балдар, силер өзүңөр ушундай сүйлөмдөрдү түзө аласыңарбы? Силер бош убактыңарда эмне жасоону жакшы көрөсүңөр? What are you doing? We are reading books. Great. What are you doing? In my free time, I like reading Chekhov Dostoevsky. Last time I read Lex book. What are you doing? I suggest don't waste time and get knowledge by reading book. Great. Sport has a style. I like sport. I like Messi. Good job, dear students. I hope you get more information about how to spend your free time. I hope the lesson was very useful and productive. So, see you later and have a nice day.